Kanegade ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakong san jong khubor menta ka step kilong. Kintu ka sarkar mi ki pat ba kinum pin saprang khubor hamsaya halor kanaga settlement. Menjor ka sarkar meglia ban pin bahaya ka meglia Resident Safety and Security Bill ajar khandai kum ka ordinance. On pelong ke jela Arunachal Pradesh ha ka sin ka baningkong ya ka jinge kendu lang jong kinong thokot bat ya khat ka North East United bat ka FC Goa ha ka jinge ka football jong ka Indian Super League. Ki khubor ki babnya ka sarkar kala kentu ki pat ba bekin numdei ban nget ki khubor hamsaya jong kana ka settlement katanan kampo iyang jong kari kala pha ya ka kerwa khubor baki khubor hamsaya bala posted haki social media halor kanaga settlement bakani khubor kala pin klumar ya jimut jim khat jong ki pat ba katanan kampo iyang jong kari kala pharu ya ka kerwa bala ka sarkar karon kanu ka jimpemna na ka benta ki naga kadai ru ban pintip syaki weide ki jala jong ka than chatai lamingi kum ka Assam Manipur bat Arunachal Pradesh bat kumta kala ong bakani ka khubor kadai ka pathok bat ka bomdan sisa ya ka jing sisa bala pelat da ki katukat ni ki riusim kabum ka kinhun ki menteri jong ka sarkar jala Meghalaya hin ka singi kala pediang ya ka jing terwa ban pin baha ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Bill ajar khat khandai ha ka dur jong ordinance usembut menteri rong ba ka jala Meghalaya uba prestun tensong ha bakren bagi lar thai khubor harin ka jingalang jong ka kinhun ki menteri ulayat hu ba ka sarkar jala kan sawarna ya ka an bathmai jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Bill ajar khat khandai ha kini kindiat singi la pin kemau bagi kinhun seng balang bapher jong ka jala Meghalaya kiladawan ka sarkar jala ban pin klan ya ka jing perkhing jong jing rung be an ki ba jalam kari India bat ri Germany hinen ke singi klai soi hadu arpo artli ki MOU ki bakan thup ya ka jing trailang jong kini ki agri ha ki kamrap kamrang ka pule ka dangli ki kamela kai ka roi ka par lembat ki wei ya kini ki MOU la ya soi ha ka jing lang jong menteri rambadu kari unaran ramudi lembat ka chancellor jong ka Germany ka Angela Merkel hanong ba New Delhi ya ka Angela Merkel la pediang buram Rashtrapati Bhavan kabadan bat kandon hai India hadu lai sngi kini kinong yalam jong kari India bat Germany kala lechungo ru ya ka Gandhi smriti ka sarkar pedeng kala ong bakala rai ban ai jingeda ya ki hok ni fundamental rights jong ki pat ba kan thup ya ka hok simet ne ka right to privacy ka tolong khubor ka thu bak sarkar kan pinchitom ya ki tu ki ba pinkhen ya ka ni ka hok limba ka tweet menteri katanat information and technology u Ravi Shankar Prasad uloong bak sarkar kami kadon ka jing kuslai na ka benta ka jing pinkhen ya ka hok simet limba ka WhatsApp u Ravi Shankar Prasad ulat ho sa ka WhatsApp ban panjing pensai halor katu kan ni ki jing simkhia ya ka jing pinkhen ya ki hok simet bat ayu ka ni ka WhatsApp kala le banyada ya ka hok simet jong ki kinong India ba ka juba naka WhatsApp ka deban poi so u swani ha ka South Lake mentau naim u menteri ka sarkar jala Manipur balipet ya katanat information u thonggam Biswajit Singh hinen gasni ulayat hu bak sarkar kadon jing thmu man pinhe ya ka snat trekam jong ka Directorate of Information and Public Relations bat ki District Information Office habaro khandotli ki district jong ka jala Manipur u thonggam Biswajit Singh haba ajing kran ha ka sngi rakhe lingkho dap nyok voice nam ka Information and Public Relations de ha imphal ulong bak sarkar kala tre borba ban pinpoi ki khubor la ka long shekino kinu ki jaka ne senong kondong ne hasor ne saduk kena konstrot jong kejalam uni menteri ulang ru bakatanat DIPR lembat kinong pathai kubol gedi bendon ke jingde ke baijan ba bendup yo ya ke jingsanya no pat ba nakaliang u commissioner jong ke information and public relation UKH Raju Mani ulang ba ke DIPR kadon ya kelingkor ke bakhya ban pinmana syakipat ba ya kinu skim bala pinmi da kitanat sarkar bapher ka directorate kala samru ya pratli khuslam cheginong pathai kubol ke bala no senjang hakikam bapher ka office jong ga jirang aimship haringkat ga jing trailang bat ka Black Task Force lembat ki district agency Riboy district hinen kasni kila penlong ha kasin ka beningkong ya ka Amkirwai Potion March Festival laki awareness program bapher ya kani ka festival ne tamasa lawan pli da menteri ka sarkar Meghalaya ubatipet ya katanat fisheries u coming one umbon bala penha pendapat da chairman ka Meghalaya State Planning Board uba lambor manyang habal penpau ya kajingero ya kini ki bala penlong ya kani ka tamasa kini ki armut kinong yalam kilaong bakani kanyarap ban pinkiw ki kam jungok kai ha ka jala kumjuru kalat kamai ya ki bru ki basa hanong kendong kani ka dei ko All India Radio Shillong ka bawalam spi ya ki khubor
Hagasin gabalingkong kajala Arunachal Pradesh kan sapelong ya kajinge kendu jong kinong thokot kabalatip kum multilingual Writer Smith ha Pasighat ha East Yang District nadu mentagas ni. Kani kajinge kendu kinong thokot kaba asni kanlong ha auditorium jong ko college jong ko horticulture but forestry baya kani kajinge kendu kinong thokot lapelong da ka Sahitya Academy haringkat kajinge trelang bat ka Central Agricultural University Imphal bat ka Arunachal Pradesh Literary Society Itanagar. Lakmi lenti bakindon hadu arp sangut kinong thokot bat ki melung nakaleng ki jala jong kari India ki berwanya simbenta hakani kajinge kendu jong kinong thokot. Ka Anti-Retroviral Therapy Center lapli hakasni pale jong kutuyo hajwa Civil Hospital yalong. I Dr. R. Porman hakajingklan piliang kajong ilapentip ba kajing ap kami lenti kabalaslam bakindonno ka center ban ajingada yang bapang nang kuliah menta kala olong bat ilong ru bakitu ki bapang nang kuliah kimdang kamshu ban ne pha suma sa Shillong bat menta ki laban wan ban pha suma hajuai hakani ka snila yo jingkran ru na i District Medical and Health Officer jong ka East bat West Chant Hills i Dr. Jelakyang bat i Dr. Casey Agar halol ka jingkwa bat ka jingtmu jong kajingbu ya ka Anti-Retroviral Therapy Center hajuai hakajo kapor i Dr. Elingdo Deputy Director STI Miglia AIDS Control Society ilapan pau ya kinong sumar bakim de ben nyoben ya gitu kibayo ya kani kajingpang hinay kidi bang sumar ki da kajingin kachin kuki mizo kut kabalatip khambha kum ka chawang kut larake hakajala Manipur bat Mizoram hindin kasni ya kani ka tamasarap larake da kajingsong kun ba kajingsong Smokeman kamtam tikipai riulum jong kini jalan. Umentri kampo yeng jong jalan Mizoram ulal cham liana ulalong ukongsan hakani kajang laki yak tamasa rep ha aizol. Hakani tamasa kakenhun jong kachin kuki muzu kalapen kiurensan yak kijing lakai tenrai kijing roi tenrai lemat kijimam tenrai. Katamasa chavang kut kabalong ha Manipur kalapen yak kedustur jong kikenhun chin kuki muzu. Haka khubori lekai ka North East United kalala pinyakat bat ka FC Goa damar argol haka jingi lekai football jong ka Indian Super League ka lalong hinden kasni haga team haka jingi lekai ka baitnat bat ka bayaran kat bor ka FC Goa kala pinki jarning kong haka last step haka minit ka balai puway lemba ubormas ka North East United kala yo pinyakat haka kalamit lemba ka gol balak tip dugan haka minit ka basan pusaw haka minit ka banyaw pusam ka North East kala yo pinki jarbiang lemba ka gol balak tip da uridim telang bantam kalaya ke FC Goa da argol akaway ke FC Goa kala yo pinnya khat hakaminit ka makhadu lemba ka gol bala thep da ungu Manvir Singh hakaminit bakhandai phunriu lemba ka ni jingya khat ka North East United ka dana kadang ka basaw hakaba kala job sisin ya khat ASEAN na kilai tili jingya lakai ka jingya lakai minta ka sngi ka long hapadeng ka Hyderabad Persha ya ka Kerala Blasters ka Indian Mountain Initiative New Delhi bat ka Meghalaya Integrated Development Initiative Shillong kinsapalong ya ka Sustainable Mountain Development Summit ka Bapra nadu ka South Tarik hadu kan Rio Tarik mentau belai ha NEC Auditorium Nongrim Hills Shillong ka pangpadang jong kani ka summit ka long Sustainable Mountain Initiative for Livelihood and Entrepreneurship for Youth ya kani ka summit on play ha ka South Tarik mentau belai da umentri rangba ka jala Meghalaya ukan ratkes rangba ha kani ka summit kan sadon ka jingatir yatai halor kimat baper ba kan sadon ru ya ka jingya kendo ka belatip kum ka legislators meet na ki Indian Himalayan State kapan selong hakan Rio Tarik menta umnai ha NEC Auditorium him ka West Khasi Hills District Badminton Association kalapan ha perdano ya ka Limpung Yelaka Inter Office Badminton Tournament arja khatkhandai ha kasni palai ha Indoor Stadium Nongstan ya ka namla do ha ka jingilaka kinhum lara da PWD ba ya ka ni ka kinhun la mikmat da challenge Ji Sanglin Banamut Hujan Sporting Spirit Dingdo Bat Simpolin Dingdo Nonglain kabaya kadang kaba la korda ka Office u Deputy Commissioner bala mikmat da Fairly Bon Karkrang Manbas Sindram Lewis Walklow Bat Jonathan Marathi haka kanan nilaka jong ki officer haka men's double lala da Dr. LL Mosor ba Jonathan Motho kabaya kanan ba ala yo ban korda ba Eslendam bat SS ini om tang kata ya kamen single ya kanam la do layo ban korda Dr. LL Mosor kabaya kanan ba ala korda ba PB War shu haka open category jong kamen men single pat lara de badon bok lang marwen kabaya kanam ba ala korda I H Tongni haka men's double ka lakol ya kanam ladu da Ji Sanglin ban Simpolin Lindo nong lait ka bay kanam ba ala ko di Fairly Bon Karkrang bat man bahan nong klaw
Katu kikubor kilakot kibawan sapi nag studio jong ko All India Radio Shillong but sakin dia por ni se sop ka Delhi station nakabantay kikubor akatin Hindi hakapor Prabaji but kikubor akatin Karen hakapor Prash Pawam kani kadai ko All India Radio Shillong.